Menta kasngi kilaingut kinong yalam jong ke HYC bakantup ya uba don boklang khar lingdo Isak W basau yamot bat ujon lingdo kila syakot hajir haki pulit ke Sadar Police Station halor ke jinglet tur jongki syak sekretariat nadu usnam arhajar arpawai. Habakran syakilat pathai khubor hadin balami na Sadar Police Station uba don boklang khar lingdo ulayathu bana kalyang ki pulit kila pengat kendon yaki hadu santali ki kendon an baper. Ulayathu bakane gajing pengat kendon bat gajing syakot hajir jongki kadai namar gajing lektur jongki syah sekretariat ban penken mawe ke sorkar halor gajing dawa ILP bat gajing pas jong ke ying darbar thau an ya ka resolution ban pha syah ke sorkar pedeng. Ula ongru bana kalyang keseng kan omken ran dien no ban dawa ya ka ILP wat ladade ban syak set patok ni syak yap. Ula ongru bana kalyang keseng kan omken ran din no bandawa ya ke ILP wat ladade ban syak set patok ni syak siat yap ru ki dekot ke HYC kilong ki balak kloy na kabenta ban yakhun ya ke jaj bendri balak kali ya ke HYC kan ran din no halor kani uba don boklang ula ongru bahau sam anaja khat khandai hakapor badan ke jinglet tur syah sekretariat ulai salit na ukuli henry umran dien bat ongru bamenta ke kentiru kin omran dien henry kin le khamting e bat ke jing syak pengat kendon le penang penskun ula ong kalong basok sungai lene pan yo ta jingkir jingda lingba kai nang penskun gan nang penskun kan nang syasyo nang sabom kata nang skun no USG don kan nang ambak la tinggi rundang skun nang ni sekmat nang imi jing syang ban lese la don ki ni ki taing ni le khamkiar re nang ni sekmat ngi imi ba namar ba ke isu juga menre kam de isu simet la da isu simet lese la bani kren ku mai re isu juga mendengen mi ban tinggi kentu ingker pat ya ki parari ki bai i bai skol lomba kani news ke media electronic media jong suba ai ke jingkir shan ngi la da pimla banewan ro bu ke jing duai namar ngi sutho hi ka jing le u pharo ma manshwa ma ti kum ju ro kani ka sarkar MDA ka sarkar lalu mong baka jingka dono mau ke jong kani ka sarkar agawe ka ski mo le se ni kinyak ski syo bangin sejam order apply yo le se kan la ban pen ulong long ni sutuna tlang ne kita mau ngajing api syaki parari coba beri iya kata ka ILP lane melaya le ayu ita ka ILP kabam melaya kular ban le ban budin stelhi te ka dengan hi kamat ya ka ba la syakot hajir ngi te ke pi syak pengat kendon MK kita kendon kan utli kendon ki kendon hang ni kendon under section 353 341 506 bat 34 IPC bat kanika section 6A MMPO Act te kini gidi kendon ye ka ba la pengat ingi komki noi lam jong ka HYC atau komunong ilang pada victim nem kum gigit kli ane ban bakli alok ta bisa ni kum noi lam ngam no soper bandrung hapo patok hapo ying bendi lalong ready na dok masya habashi meni gigit kli hi nang owat ukuli ngapri mau pi hakapor bangile po rajbawan ukuli salet napo kadi ke syarikat ke jonga tinggi ngin jikting mden kuli mden lathi mden ying bendi hangi ngila jumat ru yak ying bendi jadai la dabam ngingim lilai tang bat im ke jebri kata long kadi ka nong rem jungi kumin lam HYC nginom ting nginom khau e pi penting ro ngim ting hiro tikata kadi ka message ka bang ko ban ai syaporo kinoi lam jong HYC wat chi wi par inoi lam sukbalang ti nginang ye khun nginang ye le nang tang ILP hi kam dei shu ka pom ka bangi ngin ong ka jisa kini masuk tho kini kin ru pungut kan kila le pop te nomor balai kishu pas ye ka resolution henry banit budin kimle kimul kishu lesi kala lok mo ong ba kishu ya kublai pen subhana kamon rege tra ka dia atau ka ju ka ak ba jer kai ba penlong sisia ba chakot aja toh mentang step jong new trick panai bakhan wei snya par ya nang leng jong ngi kilaingut kinoi lam jong HYC manga dan mangla kalendok west vision pa ajak debu pasai komi asen sekretari bat pa John Lingdo kum asen organisis sekretari ngila syakon ha kasada gang station nah banong sada gang station namar ba kum fitip hi
ki kamgang haswa bakin lek ban sunrait omi gino hikai shwa bakin lek lathi charge shwa bakin lek kawang tergas ki kamgang da ki katok kan ngut ngam keno ya barafai ki bar hari uniform lalet nang ne timanta ski kila khot ingi gino lam ju choisi hang ne po gang station ngang nang mut bakin ai kamgang lai nga lani khot ten rai andang la yo ban kli ban protho ba ki ong ba kadon ka kies ki jong phi house na mar kuai ti ki long ba kata ka kies ki jong phi ka long ba phila le ban storm ka mai kles ki trian ti kila kli shbur ki is phang jong ta ti tan we ngajubab ski ka long ba ki kies lani ki issue ki bo per ki bangi kum ka New Traffic Council HYC lani jengui pat hapo ki wi pat kilama ladang ngimlek ban hala ngimlek ban perta hang te hapo ketika yeng jung pai ba house people sekretariat hang nu ngimlek perta tengah priang ya ke ba nakleng jongi ngilalek sekretariat nrei ngam ken mau syu katarik ka bakan do snem bakan do henrei phi de ben ken mau kum pai ba manu bala penlongi bangile pos sekretariat na try baru ngi ken mau yusnya mereka kendai balapas ya ke resolution jong ILP di henrei arya kendai arpau arpuai mencem sem ngila am kam shumladon terajing budin jongki ya ke bam kidan kat tupeningut ki teki representative people representative yang ban ngin lek the delegation poron rupongut po Delhi no ki thamilam tingi nginom hon tang masipas resolution rengi kwa bakumbang lei ka Manipur mo dang hinet sem beladam kelayo ya ketika an ban perkengi ke cuman ban tu ti barjela ka ILP tingirungi ku alang gan te bangi ku alang de kata ka jingjak long bangilai hang tai